Lansiranje vina Laguna. Naša ciljna skupina, ljubitelji fine hrane i vina, zaposleni ljudi viših primanja čiji se svakodnevni poslovi odvijaju pred zaslonom kompjutora, urbani ljubitelji prirode. Ne želimo samo pokazati, već izazvati doživljaj, daleko od mas medija, u intimi internetskog prostora. Kako? Interaktivnom avanturom, koja nam pruža iskustvo koje ostaje i dočarava svijet vina Laguna, kao da smo ih probali. Vikend u Istri započinje u trenutku kad prođemo tunel Učku. Spuštamo krov na našem starom kabrioletu i potpuno se prepuštamo istarskoj priči, čistom svježem zraku, suncu, mirisima mora koji dolaze iz daljine i prolaze kroz visoke čemprese. Imam osjećaj da je pred nama nešto više od samoodmora, neka tajna koju tek treba otkriti. Uđi. Uiščete vile, ne znam, ko bi vam se pokazale, a šuvajka tu bile vaboške zod zelenega brega. Kakoj voda tekla je, se perside rekla je, dobra vila, malo, dobra vila, tramuntana ona je, čapolicu Polako se dižemo i lebdimo iznad prekrasnog pejzaža. Djevojka otvara bocu rashlađene malvazije i toči nam u čaše. Nebo je prekrasno zlatno žute boje.
Promatram sunce kroz čašu i osjećam kako me polagano obuzima lakoća postojanja u Istri. Vina Laguna. Rezultati? U samo 12 dana internet kampanje 26.000 jedinstvenih posjeta. Prosječno 2,5 minute posjetitelji žive naš brand story. Ostavljaju nam 3.500 mail adresa. Interaktivni film Lakoća postojanja u Istri ostaje kao trajni poziv na avanturu i trenutno se prevodi na strane jezike.